Yes, aku masuk di dapurnya Paradis. Ya, ya gak apa-apa taben. Bersih sekali ya guys. Iki mah aku mari meeting wedding sama klienku tiba koncoku dhewe. Ya. Terus iki saya aku melihat orang-orang yang memasak mi netizen iki mang ya apa? Kayak ngene iki. Ki love you nih batu. Kok memang loro, Mbak? Wis langsung isin di vlog langsung kelakep meneng ra ngomong blas. Lho iki lho guys. Wis. Ya Ben. Ya. Lah, ya guys, pulang dulu ya. Dadah, terima kasih loh. Sampai wonge sing tak jak meeting mulai guys. Sampai sepi. Wis adan. 40.000 amit. Kilo guys. Masih balik mana aku mas sampai enggak iso mulih. Nongkrong mana ki apa? Be udan. Sama-sama. Yuk, manten lanange mulih. Saya arek manten wedoke. Iki lho ada di Pandu. Oi. Ayo mangan ambek sampai iso ora? Iso. Ngono ya. Iya. Kuampung aku rek gak iso. Tahu. Tara, mak jreng. Aku nang gajan ya nyulik kita rek ora iso. Iki di hotel aja ngisi-ngisi nih, Mbak. Aku sing lalu juga kelotok enak. Nemen bangeten. Oke, terima kasih ya. Kene mlebu vlogku sih. Salim dhisik ta. Terima kasih ya. Loh, salim tenan non. Terima kasih ya Allah. Iya. Belajar yang rajin ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah salim tenan. Deh ya Allah. Makasih ya. Dadah. Lah iya kok iya ono ae iki mang bocil-bocil. Yo. Oke guys, ketemu sikilku to. Sikile to. Oke. Sama Kilo guys. Kita take away ini mau dibawa pulang ya. Tadi kita sudah makan segini banyaknya nih ya. Ini sudah kloter kedua, tadi kita ada kloter satu video. SSD. Bila kita ambil aja. Oke, guys. Loh ya guys. Ini lumayan guys langsung bed. Ya Allah. Jangan boleh guys, mau kamu lagi cantik banget guys. Setengah 10. Ini makan mulai guys, ya apa ini guys? Rasa-rasa nyuris mulai. Aduh, enak banget dengan itu ya Allah, sofannya kok mahal sekali sih guys. Ya Allah, enak jadi gitu. Buat kalian pokoknya yang mau nongkrong ya ke Paradis ya di Paradis di Kota Utap, oke? Pengen gitu guys. Ayo wis, kasih aku di kameramen baru gitu kan. Yes, mang iku take away terus tapangan maneh mergo udan. Saiki take away maneh lebih banyak. Alhamdulillah. Kijane meeting opo sampai yamin iki wis janjian karo Mbak Inok lho padahal iki mang. Lho sampai wis sepi mampring. Ayo mulai. Ono carana nah. Ku level 2. Di. Sampeyan ki level 0. Terangnya ya oke. Heeh. Kak Nandi. Mendoan guys. Lihat mendoanya. View. Terus iki level 0. Iku apa? Oh anu banana split. Ini tahu gejrot. Iya, jam 10. Mari ra kerja. Selak bleber. Iya, iku lho kene. Loh, Sebarang.
Coba ayo. Sambalnya banyak. Mm-mm. Hmm. Terus dong. Cacanku. Cacanku kayak teko. Sumbi tempe wake. Mantap, guys. Apa? Kita mari kok Mbak Ino, guys. Nah, kita nggo MC, guys. Nah, ki sepatu. Apa sana selot di siki rombi nih beskap. Wis. Teman-teman cukup gede dia. 500.000. 500.000. 2 hari. Kak iso aku. Ya ampun. Apa? Biu. Masalah panganan sih kok ngene iki Bang, sik bingung panganan. Sik soto. Duh, pugungnya enak ini. Enak ya. Pugungnya. Kita supir. Apa ini? Soto. Oke, gimana gula guys? Gulanya tak gomuli. Karo di Pandu mangkon gawang gomuli tak gomuli guys. Gula larang cari. Betul Pandu. Ndek kono. Ini Pak. Duh lah kok enak meneh. Apa jenenge pugunge mah? Pugunge rek. Itu ada tempe meneh. Iku tahu. Iki lho. Ya mau aku. Kowe dhewe to. Oprek. Apa iki? Mie netizen. Iku mie gak pedes. Ya wis guys. Enggak ya guys ya. Oke.